Yesu Kristo bola wana noviao. Amenuveve nano anyi kple amesio kata lo amiapeto Yesu Kristo dikadikala. Amen. Mia hoedeji jokla gbetu ele titrenu kple ha adelia. Kukui gbanto kple evelia. Le tifo kple anyigbanji nko vivia de kemeli. Deke signé di alonwu Kristo sikunam to o ha adelia. Akfadodo to aseye de mawu elabena ngodi le Yehowa difo vitolawu fiagan onye de anyigban blibo la di eto dukowo de miate kple sese eye wode anyigban ditowo miaƒe afote elabena mawu enye fia de anyigban blibo la di miji nufia meha mawu du fia de dukowo di Mawu bobono epe fiazikwi kokwe la dzi. Amen. Le anyinɔƒe miadzi ha alofa ne blaene-vɔ enyilia kukui gbãtɔ kple evelia kple enelia. Kafu Yehowa miafia. Ŋusẽkatãtɔ lubɔnyɛ na dziha kpakple dziƒohadzilawo.
ha alɔfa ne blanelia kple kpukpui gbãtɔ va se ɖe etɔ̃lia dzi le tsitrenu eye míayi edzi kple aseyetsotso. Fanfare la kplɔ mi. Míado gbe ɖa. Mawu gã ŋusẽ katãtɔ, tɔwoe nye bubu, kafukafu kple dodoɖedzi. Míele akpe manyagblɔ aɖe dam na wò tso míaƒe dzime ke le amenuveve si gatu mí le egbe ƒe ŋkeke sia dzi ta. Bubu fia, mekpɔ míaƒe agbenɔnɔ manyomanyo nɔnɔ dzi ɖa o ke boŋ negakplɔ mí dedie le kɔasiɖa ɖeka me toto me le míaƒe yiyi kple gbɔgbɔwo me xɔ akpe. Míeva ƒoƒu azɔ be míatsɔ sidzedze sia ana wò le subɔsubɔ sia me. Dziƒoʋĩtɔ, míebia wò gbɔgbɔ kɔkɔe la azɔ be wòava ƒo zi anɔ mía me awɔ mí ɖekae ne subɔsubɔ sia wòade blibo na wò. Akpe, bubu, kafukafu kple dodoɖedzi na wò ŋkɔ to mía Ɖela Yesu Kristo ƒe ŋkɔ me. Amen.
tote eye wohe ɖe ati ŋu eye wòku eye wòɖi ame si tieƒe eye wògafɔ tsɔ ame kukuwo dome keketo agbe eye wòyi dziƒo eye wònɔ Mawu tɔ Ŋusẽkatãtɔ ƒe ɖusime afi ma woagato ava adrɔ ʋɔnu ame gbagbe kple ame kukuwo mexɔ gbɔgbɔ kɔkɔe se mexɔ Kristo ƒe ame kɔkɔe ɖeka si nye ame kɔkɔe ƒomedodo nu vɔ̃wo keke ŋutilã ƒe tsitretiti kple agbemavɔ la se. Amen. Hadzihawo, Bibla habɔbɔ kple sɔxe.
Nous la takpokpo. Nous la takpokpo. Enyo. Enye didona mi be lendi a mi adak pe na mau. Mi rosebe mau fon mi adometo de siade. Le lameseseme. Le via Yesu Christo pen comme. Amen. Et gagné du Jonami be mia adak pe na mau be mia novio oto ngotien après gamin onye groupe musical il dit au dankoro be les séraphins o divevie to pe ke ba imeke yo ava miagbo e pe ya me amawu ebe dodo a jedi be o le mia dome kema mia tsogbe na o wa dogbe na mi akpo e nu ita o le mia dome do a wa gble na mi ha kema mi tsogbe na groupe musical be to ngotie be nyanu de la ame ikplo be a le ngona wa nye hamemega papa Gosu enye vice-président na conseil régional enyi evayi le mandat yo ke bayi me nyi tsoko doli ke ma o ga yone le conseil synodal me be monsieur l'inspecteur akpe be mia artok be anao no adok be na mi ngoche to mia ozolo Séraphin micho le nya fo yo no mia po mia ja mia no po yo bien dak pe na osofo bon me die ma de wodoro de ra me ga me nya inspecteur osofo ne se enyo abele osofo glene a micho ngoche groupe musical après ga me to si yo dan encore les Séraphin enye ra me ga Gosu Koku Set après to Keke Koku Cyril Séraphin président comment mieux ko beduna me cho osofo agbojavu Koku Setwafia réserve inspecteur Dote Kola ple afeka me bo osofo ple pe radola catéchiste Vita Kofi Dogbedagbo nami bo mi adogbenami be mi awole dojilo yo mi di veve mi adakpe na
osɔfowo kple hamegãwo ke ɖe mía nɔvi groupe musical cantique des cantiques ame siwo le mía xɔ fi ɖe agbe míeva ɖo míaƒe mɔzɔzɔ nyawo wɔe be míeva ɖo kaba o gake osɔfowo xaxa gbemagbe mia ŋutɔ mienya vɔ hamegãwo togbɔ be ame tsitsiwo nyoa wonɔ te kpɔ mí hamegã ŋutsutɔ ame eve nyɔnutɔ ɖeka wonɔ te kpɔ mí kaka míeva ɖo nu yiwo ate wɔ le mía ŋuti míaƒe asidenumenyawo míaƒe dzeƒenyawo kpɔe gbɔna mí keŋ hafi dzo yi aƒe me ede dzi gbɔna mí mi de míagblɔ na mí be akpɛ abalewo gblɔ nya teƒe nya míaƒe grupa le Séraphin akpɔ mi le ma ko matrɔ tsɔ gbea ne président azɔ nya la nɔ esi dɔ yigbo wotoa enye wum matsɔ gbea ne yo akpɛ ne hamemegã Yesu Kristo Yesu Kristo Yesu Kristo awo si pe dzime le mía dzɔ ɖe nu ka dzɔ míɔ mi va mía gbɔ be mi va kpɔ dzidzɔ yi ta mi kpɔ dzidzɔ aku mi lo ŋɔtse gbedome la me ŋɔtsetɔ kewo le xɔa ma ne mi se koa mía nɔ me ɖe nɔ sa mbe si na me nya ɖeke me le míɔ mía gbɔ ŋɔtse bi tso va le yi ta ŋɔtse gbe mía do voilà. Enya fu ɖeke be gbalẽ ma gblɔ tsɔ wu be míada akpe ɖe Mawu ke ɖe mɔ be egba mi le mía dome ye mi le mía kpɔ mi le mía kpɔ wobe nɔvi kpɔkpɔ ye nye nu ka o ye nye nɔvi wɔwɔ ta akpe gã ko míado ne Mawu mi va groupe musical le Séraphin tso ŋɔtse mi va mía nɔviwo gbɔ le wɔme eƒe atɔlia me xɔxɔme me ɖuɖu me wɔnawo me be míatsa mi va kpɔ gome le me. Na va nɔviwo gbɔ la srɔ̃ nu le gbɔ alo itsa la srɔ̃ nu le gbɔ ta nene ko ye miawɔe ya nyoe mu ta yi dɔ mi be mi va me neke yo ta dzidzɔkpɔƒe mi va lo akpe ne mi lo enya ɖe gbalẽa nya ɖeke megale yo miawoe le amexɔ lo miawoe le azã ɖugbe wobe azã mele dzi egbe ya o kɔsi la ɖetɔ agbe dzi le alo mi la gatrɔ va ne miaɖo ŋku mía dzi lo awo be miagba trɔ va sa miadzra ɖo nyuie ɖe miatrɔ xɔ mi nyuie ɖe ke mi gbɔna ɖe mi me va si gba lo enuvi ke la me sia wo be enuvi la me tɔa voilà ta mi tsɔ nuvi ɖe va miatsɔ ne président alo gane président ɖe miawo ɖe dza président ameawo ɖe ne président me li wa me ka la xɔe o ala xɔea o ya me ka nyi o bureau me la nyi ala xɔ nua o ala be le groupe ame miatsɔ ɖe mambra ne xɔe kɔa me ka ɖe dzi be ala ɖo wa gbɔ alo ok enua yi sa mi kpɔe alo miame ka do emu lo mi kpɔ be kaka ge nua tso adzidzi alo ta ime ʋuʋua manɔ fafa ɖo ta mi gbɔ dzi ɖe wodza ʋui ɖe mi lo wola ʋui mia kpɔ fisa
Aha. Oh, ainsi que moi c'est bon. Et quand il veut cadeau à moi George Nemio. Voilà. Ah bon, micro à la si ça. Mie dakpena mia fofo cho nochen mie dakpena mi maune irami mia don kwina mia no be otroya mia no vio wa ano mia nti o ha wa kpo gomele hadisi wona imija wa me o jiranu gorogoro dari mi va kone mia akafuma o mi de kuku pomedoga enyi akpereka tike ogale amogbo akoito ogbo ni mi gogo ko mi apoelo akpena mi. Yo, mi nglobe nyarika, mi te plefa. Mi de moi. OK. Groupe musical qui pas miléré. Pasteur a dans l'été. Ano mi akbolo ngoche va yi mi nya. Voilà. Na mi manya ko mi anya be ano ngoche. Après comme i do groupe musical là, mi voici pede. Nabi be mi va aveji me ame ama me gbaloyo mi di be mi wo mon popo kere mi cho dakpene be nukoe pa darela enu mia ge odo ye ichana kpo data otrokea leke mi va ke ameka nya subo leke aha donc a mi va kpo na nyi be enuke do dare nu anyoa enu ami anywera mi awela apprécier ita otrokea mala mesia me kpo be mi ava Nyantome ya nonko man le ha ne mi akpora mi akpon ke ya jora ta mele mi akpolo Enyo mi dakpena groupe musical kama mi le hadige vivia menye otrome ko ye mi adi le ho ame ha mi ase alo mi do ne mo glo nyanyu ya alo wa di otrome ya wa di vivia no mi atogbe na o wa adi akpe Ameveliaro hambiabe yo ava miagbo ole hoame no be groupe Esperanza to miabe ramenope ike nele kele guga o tore kavati avedi nenyebe olia kama miato miti evenao ne miakpo groupe Esperanza to over. OK. Ne aha ogbona otofi aha wawe ni groupe théâtral Esperanza on le radio Fata kema obiabe yo adogbenami e mi akpoyo o ona émission iko na ba agbemo ni ato miti evenami ne mi adogbenami akpe Mielereka nyakata mielereka osofo akpe enye jijogare na mi nyaba nyabe nkume ndeken ya oyo na mi be groupe artistique Esperanza amoko sena radio Fata osena agbemo miawe ni agbemo fefe wolao amiro sena nyabe nko omje simio donc achuchu gbanchan eya nyabe vi de cavado miadomi mi ke de gbepo be na mere ce groupe aben ko be Georginea ne va 2000 donc eya soka veji va 2000 le kile gugan voilà maintenant Sophie kaka no ba funu ke mi manya fi ke be no fi ke be subona lo ndeke ya ezimi ajibe nyava ava jesi egbo la home voa tona e fonti na deo ele be miava fike be subona le ya nyanye e nyi miabe tadejunu ndeke ya nya no bianto ela te no miadomi nya no bia se popo akpena mi kakalo donc a mi le profiter de quand mi me kon poste na gbemo wa mi no se agbemo le radio Fata chaque lundi à partir de 11h quoi mi annoncer vendredi 18h45 quoi mi annoncer agbemo akpena mi lo enyo akpena émission agbemo wala o loloto ni toko sira agbe vai mi no
gbeƒã ɖem be enye dzidzɔ gã aɖe na ƒome eve yiwo ke yɔna wo be zege ƒome kple dekutse ƒome wotsɔ dzidzɔ manyagblɔ aɖe le gbeƒã ɖem wo viwo yawo awɔe nam kple yawoa eva me be yayra xɔxɔ ɖe srɔ̃ɖeɖe dzi le míaƒe gbedoxɔ me afii. Ke ma egbea míakpɔ wo adzesiwo ta míabia tso groupe musical zi be mianɔ ha dzim ne papa kple dada zege ne woava mía ŋgɔ ne míakpɔ ame yiwo nyo eye míabia Mawu ƒe asi be wòanɔ wo dzi le yayra xɔxɔ ɖe srɔ̃ɖeɖe ya dzi. Akpe. Na sɔleme no va sɔlemea wonɔna megbedome français gbe sɔleme yewo vana edzi monsieur et madame Zege wonye megbeme na groupe musical wo viwo le mía dome míeda kpe ele yi wole afɔ aɖe ɖe dzi kɔa efia be nyitsɔ ame nyanɔ bɔbɔe ɖe o. Monsieur Zege nye musicien aguawo wole mía yɔm be miava kpɔ nua teƒe Mawu ŋutɔ akɔ yayra ɖe wo dzi eye miame yiwo le sɔhe me kple mɔkpɔkpɔ me kple tɔwa miva míabe agbalẽ le bubu ɖi míanɔ wɔm na mi ɖeka ɖeka kava se ɖe esime ke míawɔe wòawu nu kekeŋ. Mawu ne yra mi loo. Groupe musical migakplɔ wo ne woayi woanɔƒe. Septembre à 9h. À 9h. Comment mieux le mikata mi akpem de MC akpe. Kure groupe musical ve gbogbo me hadidi o ja o tro ya mtia. O bia be ame vovovo la no yonti. O gbole fifia be kpɔ me do ga enye fra akpe ɖeka. Voane esɔgbe be apletikea le sɔleme ame. Hafi
Autrement, maintenant, doit c'est non, à paix à ton 500 francs. L'accueil tombe. Ah, elle va. Ah, elle va. Alors, fait à ton, même à Yoravi. Voilà, mais now, à paix à ton, mais on en a que. Alors, fait à ton, même à Yoravi. Oh, oui, Didi, Nami. Mais gagner à paix de cas. Voilà, alors, fait à ton. Il m'a 500 francs. À paix. Loloto minamia se egbe pe bepande nyao egbe kosida pe nyati le mau nya popu enye vo apetola subo erena hamela pe titidedi kosida siva ipe nukpokpo le gago menye fra akpe alofa tombla nyivo asieke alofa nyi kple bieve ame yiwo va sɔleme nyitsɔ nye alafa asieke kple etɔ̃ lɔlɔ̃tɔwo abale yi ke mienye miele kpɔ me nea miaviwo ɖevi sɔleme yilawo aʋakɔ gã nyadri aɖe wonye woaƒe akpeda ŋkeke le ƒea me enye egbe etsɔ va yi wowɔ wɔna vovovowo eye egbea wole mia dome be yewoada akpe ɖeka kpe ɖe mia ŋuti akpe le eya yome miele gbeƒã ɖem tso ŋkeke aɖewo nye si be woawɔ camp du jour yi me ke tovo na sɔleme vava kple akpedada miafia nu miaviawo ku ɖe nuwɔwɔ la takpɔkpɔ hame la ƒe dɔdeasi ʋiʋli le gbedodoɖa me akpoxɔnu kpakple enu vovovowo ɖevi ɖeka ƒe ŋkɔŋlɔ ga nye franc akpeve 2000 francs kema mi gale mɔ kpɔm be wa atite ɖe nukɔŋɔŋlɔa ŋuti le ya nu etsɔ dzo ɖa gbe miava ŋdi sɔleme abale yi ke wònɔna ene ŋdi ga atɔ kple afã tso braɖa dzia le ɖeviwo ƒe gododo yi woanɔ wɔwɔm mea ye miawɔ ŋdi sɔlemea le kema ŋdi ga adre bena woawo akpɔ gome le me míebia be dzilawo nanɔ game dzi woakplɔ ɖeviawo ave ne míate ŋu ado gbe ɖa kpli wo hafi woa amawo ɖe atelier me afia wo nu akpe nyitsɔ kuɖa yi ke gbɔna gbe enye le tia ƒe ŋkeke blavevɔ adelia le fiẽsi me tso gade kple afã míawɔ kumdɔdɔ na míabe hamevi aƒenɔ Dzeha Frida le afi hafi kukɔnuawo ayi edzi le kuma aƒe me míele dzesi dem be míanɔa enye hamevi na mi eye ganye dada Samtu Epe be nɔ kple evia le amexɔlawo ƒe hatsotso me kema mi le miakpem ɖe ŋuti nenema ke kɔsiɖa ya me enye tɔgbui Amuzu Dɔksu enelia ƒe ɖiɖikɔnuɔ le aheƒe kpɔwula ƒe fia wole miakpem ɖe wɔna ŋuti be mianɔ gbedodoɖa me kple yewo lɔlɔ̃tɔwo le míaƒe tɔ Yesu Kristo me ne aƒetɔ ɖe mɔa mía aɖe aƒetɔ ƒe gblɔ ŋuti le hamenɔƒe sia me le nyitsɔ kɔsiɖa si ke gbɔna gbe eya ta míele Kristo tɔ vɔ Mawuwo katã kpem be mí katã míadzra mía ɖokui ɖo le gbɔgbɔ kple ŋutilã me hena gododo kple aƒetɔ la esie nye gbeƒãɖeɖe gbãtɔ le ema nu míawɔ gododo kple nunɔlawo kple ƒemenunana esi ke woma ɖe le tiwo me nu míatsɔ ave na hamea ƒe nyonyo kple vuvlu kple tsitsiɖedzi le yawo ɖa kple fiɖawo gbe tso ŋdi ga 8 va se ɖe ga 12 ga 3 va se ɖe ga 5 mi le mi katã miakpem ɖe ŋuti kema ŋkɔyɔyɔ anɔ anyi abale yi ke mie wɔnɛ kokoko ene le ɖoɖo yiwo ke le mía dzi
ta dzadzraɖo sɔ le me manɔ anyi o le kuteƒeawo kple azɔliwo ke le mía ŋuti ta akpe nyitsɔ kɔsiɖa si gbɔna gbe anye akpeda sɔleme na groupe musical cantique des cantiques abale yi ke míese ne le susuma nu la wa ama agbalẽ kotokuwo na mí fifi la le subɔsubɔ me be míana nu atsɔ ado ŋusẽwo le amexɔxɔ dɔwo me míegblẽ le dɔléɖasiha kple míaƒe hamekplɔha takpekpe me míedi be míada akpe na hamemegã nyɔnu ɖeka yi ke tsɔ nuɖuɖu vɛ be woaɖa na amedzroawo kema míeda akpe nɛ míeda akpe na hamemegã ŋutsu ɖeka yi ke lɔ̃ be amedzroawo ne dze gbɔ le aƒe me be yeaxɔ wo abe yeviwo ene bena woanɔ Mawu papa le sese la te hafi woatrɔ dzo yi ŋɔtse le ŋutifafa me míatɔ akpe na wo loo. Akpe kema Mawu le wo hã yɔm be nawɔ ɖe ne woaƒo asikpea na wo hã ne míatsɔ ado Mawu ƒe ŋkɔ ɖe dzi. Akpe lɔlɔ̃tɔwo míedo wo zɔ na Yerusalem hadia be womenɔ anyi o woyi kpali me lɔmna va nyitsɔ kema míexɔ se be wotrɔ gbɔ dedie eye nu yiwo katã Mawu ŋutɔ ɖe mɔ be wosrɔ̃a woatsɔ de dɔwɔwɔ me le via Yesu Kristo ƒe ŋkɔ me. Amen. Amen. Mie le gbeƒã ɖem be kekeli hadziha wozɔ mɔ yi akata tso nyitsɔ fi ɖagbe ne Mawu ɖe mɔa woatrɔ va ɖo mía dome le ŋkekea ƒe nuwu le kɔsiɖa eme míenya be mía nɔvi míavi awisi Mawena esɔ Wanda ƒe ɖiɖikɔnuwo va me le adido gɔme ale ƒomea to hamea dzi le akpe dam na Mawu nunɔlawo hamemegãwo kple sɔ hadziha ame yiwo ke hamea bia tso wo si be woanɔ hamea teƒe le kumdɔdɔ kple ameɖinyawo me wobe Mawu aɖo teƒe na mi le via Yesu Kristo me. Nenema ke míenya be tɔgbi bubutɔ ahadi Elias le lekle le enelia ƒe ɖiɖikɔnuwo va me le gblekɔmegã kple agu nyogbonɔ kema miame yiwo katã kpɔ gome le nuawo mea Mawu ayra mi. Mía nɔvi aƒenɔ Gbene akɔfa yi ke nye tɔ mi srɔ̃ eƒe ɖiɖikɔnuwo hã va me le adido ade. Mawu ayra mia dometɔ ɖe sia ɖe le eƒe dɔwo ta. Mía nɔvi bubuawo hã wobu woƒe ameveviwo papa Oke eva na français gbe sɔleme kple srɔ̃a wonɔ anyi dada avɔgã eƒe ɖiɖikɔnuawo ava me kema míanɔa megali o. Ɖiɖikɔnuawo ava me le Badza le tia be ŋkeke blaeve atɔ̃lia kple blaeve adelia dzi. Nenema ke nye mía nɔvi Wɔglo Pierre kple nɔviawo tsɔ vevesese le gbeƒã ɖem wotɔ ƒe ku le ti yi ke me míele ame kema eƒe ɖiɖikɔnuawo ava me le tevie deve le ti 9 ƒe ŋkeke atɔ̃lia dzi. Míele baba dom na ame siwo bu woƒe ameveviwo la. Gbeƒã ɖenya bubu yiwo ke le mía gbɔ kema groupe musical ƒe ɖoɖoawo di yi etsɔ woava Biblia me dzroƒe abe ale si ke wònɔna ene eye le memli ɖa le tia be ŋkeke blaeve 9 dzia woadzra kpoa dzi ɖo eye woawɔ kametete wɔnawo hafi ada akpe egbe ƒe gbɔgbɔme hadidi wɔnawo ƒe nyatie nye malouange à Dieu. Lɔlɔtɔwo míeɖe gbeƒã va yi be ne aƒetɔ ɖe mɔa Avedi presbyteria nyanyuihamea ƒe gbedoxɔmee
wa aɖo moderator yeyea gɔme anyi le eye le ti asiekelia ƒe ŋkeke blaeve adrelia die wòava me le susu ya nu wotsɔ avɔ yi ke me amewo katã anɔ tsɔ ɖo míaƒe ŋkume enye si le afi abɔ ɖeka ƒe ga enye franc akpe eve franc akpe eve mie le kuku ɖem be edɔ yiwo ke míawɔ hena ɖoɖo ya ƒe dzidzedzia míedze ɖewo gɔme vɔ kema miakpe ɖe mía ŋuti be woayi wo dzi ne mi yi xɔa godoa míakpɔ be wole xɔa godo dzram ɖo sukuxɔawo godo kema ne míeva be míaƒo afɔ bɔl kple tɔwoa fi ma míanɔ wɔm le eye míadzra teƒeawo ɖo be eyi yiwo ke gbɔna míate xɔ amedzroawo le ɖoɖo nyuitɔ me akpe míayi dzi kple akpedadawo míanɔvi siwo ke nye fages ame yiwo nye sɔhe hadiha ƒe ƒuƒoƒo wole fédération me wobia be yewoava mía gbɔ nyitsɔ kɔsiɖagbe le ɣetrɔ me ava wɔ yewo be ƒemetakpekpe kema Mawu ŋutɔ anɔ kpli wo le wɔnawo me míanɔvi aɖe le akpe dam na Mawu be Mawu ve ye nu be wòkplɔ ye to le ti enyilia me ena be Mawu na be yewokpɔa gbe sia gbe ƒe hiãbolo yewo ƒe dɔ hã le edzi dzem nyuie ekplɔ ɖeviwo hã wowu sukuƒea nu nyuie eya ta yewo le akpe dam nɛ be wòagakplɔ yewo le ɣeyiɣiwo yiwo ke gbɔna me ne yewoanɔ akpedaha dzim nɛ ɖaa woaƒe akpedanue nye franc akpe 15. Mida akpe na Yehova elabena eƒe dɔme nyo eye eƒe amenuveve li tegbe. Mawu ve mía vi nu be wòkpɔ dziɖuɖu le bac 1 dodokpɔ me eya ta míedo ɖe eƒe ŋkume kple akpedada. Akpedanue nye franc akpe 20. Akpedada bubu enya aɖeke me kpe ɖe ŋuti o. Franc akpe 2. Akpedada franc akpe 5. Nuŋeŋe zã ƒe agbalẽ kotoku ti megbe franc akpe 2. Ewolia franc akpe 10. Ewolia franc akpe 17. Nuŋeŋe zã ƒe agbalẽ kotoku bubu ti megbe franc akpe 10. Ewolia franc akpe 44. Lɔlɔ̃tɔwo mi de moto ne míatsɔ awɔ ɖeka kple akpedalawo atsɔ wo ɖo Mawu ƒe ŋkume. Mía Mawu kple mía Fofo, akpe na wo be wò dɔlawo tsɔ woƒe nuwolia kple akpedadawo va ŋkuwò me. Xɔ woaƒe akpedadawo eye míawo hã míewɔ ɖeka kple wo le kuku ɖem na wo be nàxɔ mí abe akpedavɔsa ene eye míaƒe nɔnɔme kple míaƒe hadidi kple míaƒe subɔsubɔ wòazu ʋeʋẽ lĩlĩlĩ ava gbɔwò to Gbɔgbɔ Kɔkɔe la ƒe ŋusẽ me. Amen. Osɔfo adalete awɔ eƒe kaklasɔleme le ɣleti 90 ƒe ŋkeke 8 dzi. Gbedoxɔme hadziha gã, ɖeviwo kple groupe musical woadzi ha ɖe wo nɔewo me. Groupe musical.
ŋgɔdo mawu nyawo. Gbãtɔ le Mose. Míahe míaƒe ŋgɔdo mawu nyawo. Gbãtɔ le Mose ƒe agbalẽ evelia. Ta gbãtɔ tso kpukpui enyilia va se ɖe blaeve-vɔ-evelia dzi. Va se ɖe ta evelia tso va se ɖe ewolia dzi. Evelia le Paulo ƒe agbalẽ si woŋlɔ ɖo ɖe Romatɔwo la me. Tawi evelia tso kpukpui gbãtɔ va se ɖe enyilia dzi. Mina míado gbe ɖa. Fofo mavɔ ŋusẽkatãtɔ, míeda akpe na wò ɖe egbe ƒe subɔsubɔa ta. Eyi yɛ nye si be míase wò nya. Gbɔgbɔ kɔkɔe la nena be nya la nawɔ dɔ le mía me eye míanɔ agbe ɖe enu. Le míaƒe tɔ Yesu Kristo ƒe ŋkɔ me míedo gbe ɖa le. Amen. Míaxlẽ míaƒe mawunya gbãtɔ le Mose ƒe agbalẽ evelia, ta gbãtɔ tso kpukpui enyilia va se ɖe blaeve-vɔ-evelia dzi. Va se ɖe ta evelia tso kpukpui gbãtɔ va se ɖe ewolia dzi. Eme nyawo. Eye fia yeye aɖe ɖu fia le Egypte. Ame si menya naneke le Yosef ŋuti o. Eye wògblɔ na eƒe dukɔ la bena, mikpɔ ɖa, Israel dukɔ la sɔgbɔ, eye wosẽ nu wu mí. Enyo, mina míadze aye ɖe wo ŋuti, bena womagasɔgbɔ ɖe dzi o. Eye ne aʋa dzɔ la, womagade míaƒe futɔwo dzi awɔ aʋa kpli mí, ahaʋu le anyigba la dzi o. Tete wotsɔ dzikpɔlawo ɖo wo ŋu bena woate wo ɖe anyi ne woawɔ dɔ sesẽwo. Eye wotu nudzraɖoƒewo na Farao siwo nye Piton kple Ramses. Gake esi wole wo tem ɖe anyi hã la, dzidzim ko wole ɖe dzi. Eye wole takekem, ale be wode asi Israelviwo vɔvɔ̃ me. Eye Egyptetɔwo zi Israelviwo dzi nublanuitɔe be woawɔ dɔ sesẽ. Eye dɔ sesẽ wɔwɔ na agbenɔnɔtsiwo. Wonya anyikpe, me anyikpe, eye wowɔ agbledɔ ƒomevi vovovo si wowɔ zi wo dzi nublanuitɔe de asi na wo la. Eye Egypte fia de se na Hebritɔwo ƒe vixe la siwo dometɔ ɖeka ŋkɔ nye Sifra, eye evelia ŋkɔ nye Pua la bena, ne miele vi xem na Hebri nyɔnu aɖe, eye miekpɔ le via dziƒe bena ŋutsuvie la, ekema miawui. Ke nenye nyɔnuvie la, ekema mina wòanɔ agbe. Ke vixelawo vɔ̃ Mawu eye womewɔ se si Egypte fia de na wo la dzi o. Boŋ wona ŋutsuviwo nɔ agbe. Tete Egypte fia yɔ vixelawo vɛ, eye wòbia wo bena, nu ka ŋuti miewɔ alea? Eye miena ŋutsuviawo tsi agbe. Vixelawo ɖo na Farao bena, Hebri nyɔnuwo mele abe Egypte nyɔnuwo ene o, ke boŋ wosesẽ. Kasia vixela nava wo gbɔ la, woawo ŋutɔ dzi via la xoxo. Ke Mawu wɔ nyui na vixelawo eye dukɔ la dzi ɖe dzi eye wòsẽ nu. Esi vixelawo vɔ Mawu ŋuti la, eya ta wona vi geɖewo. Emegbe Farao de se na eƒe dukɔ la katã bena, ne Hebritɔ dzi ŋutsuvi la, ekema mitrɔe ƒu gbe ɖe Nil tɔsisi la me, ke mina nyɔnuviwo katã nanɔ agbe. Ŋutsu aɖe tso Lewi to la me ɖe Lewi nyɔnu aɖe, eye nyɔnu la fɔ fu dzi ŋutsuvi.
Esi wòkpɔ bena edze ɖeka la, exlã ɣleti etɔ̃. Ke esi megate le exlãm o la, etsɔ kusi si wotsɔ aɖalɔe, eye wotre kple aŋɔ keŋ. Emegbe etsɔ ɖevi la mlɔ eme, eye wòkɔe dada ɖe Nil tɔsisi to le aflawo me. Eye nɔvia nyɔnu le adzɔge bena yeakpɔ nu si ava dzɔ ɖe edzi. Tete Farao vinyɔnu va tsi le ge le Nil me, ke egbɔ nyɔnuviwo le tsa ɖim le tɔa to. Kasia wokpɔ kusi aɖe le aflawo ɖome ɖaa, eye wòdɔ eƒe dɔla nyɔnu ɖa be wòaɖatsɔe vɛ. Esi wòʋui la, ekpɔ ŋutsuvi aɖe le avi fam le eme, eye eƒe nu wɔ nublanui nɛ. Wogblɔ bena, ɖewo hebli ŋutsuvi dometɔ aɖe. Tete nɔvia nyɔnu gblɔ na Farao ƒe vinyɔnua bena, nyemayi aɖayɔ hebli nyɔnu aɖe vɛ bena wòana nɔ ɖevi la na wò oa. Farao vinyɔnu la ɖo nɛ bena, hei. Tete nyɔnuvi la yi ɖayɔ ɖevi la dada vɛ, eye Farao vinyɔnu la gblɔ nɛ bena, xɔ ɖevi sia eye nàna nɔe nam, ekema mana adzɔ o. Tete nyɔnu la xɔ ɖevi la eye wòna nɔe. Esi ŋutsuvia tsi la, ekplɔe vɛ na Farao vinyɔnu la, eye wòxɔe wɔ via hetsɔ ŋkɔ nɛ bena Mose, elabena egblɔ be tɔme me ɖetsoe. Amen. Romatɔ tawi evelia tso kpukpui gbãtɔ va se ɖe enyilia dzi. Eme nyawo. Azɔ mexlɔ̃ nu mi nɔviwo to Mawu ƒe dɔmetɔtrɔ me bena miatsɔ miaƒe ŋutilãwo awɔ vɔsasa gbagbe si ŋuti kɔ, si dze Mawu nu, esi anye miaƒe Mawu subɔsubɔ gbɔgbɔmetɔ. Eye migana miaƒe anyinɔnɔ naɖi xexe sia me o, hafi miatrɔ miaƒe nɔnɔme to miaƒe tamesusu ƒe yeyewɔwɔ me boŋ, bene miadzro nu si nye Mawu ƒe lɔlɔ̃nu, si nyo, eye wòdzia enu nyuie, eye wole blibo la me akpɔ. Elabena to amenuveve si wònam la meme le egblɔm na mia dome ame sia ame bena, negadi nu gã wu nu si dze ame be wòadi o, ke boŋ nedi ɖokuidziɖuɖu yome boŋ. Ame sia ame abe ale si Mawu dzidze xɔse ƒe dzidzenu nɛ ene la, elabena ale si ŋuti geɖewo le ŋutilã ɖeka nu na mi la, gake ŋutinuawo katã mewɔa dɔ ɖeka ƒomevi o la, nenema ke mí ame ɖekawo míenye ŋutilã ɖeka le Kristo me, hafi mía dome ame ɖeka ɖekawo la, ŋutinuawo míenye, eye amenuveve nunana siwo le vovovo la le mía si le amenuveve si wòna mí la nu. Ne nye nyagblɔɖila, míagblɔ nya ɖi le xɔse nu. Ne nye subɔsubɔ la, míanɔ subɔsubɔ dzi. Ne ame aɖe le nu fiam la, nenɔ nufiafia dzi. Ne ame aɖe le nu xlɔm la, nenɔ nuxɔxlɔ dzi. Ame si na nu ame la, nena nu le dzimekɔkɔ me. Ame si nɔa ame nu la, nedo vevie. Ame si kpɔa nublanui na ame la, nekpɔe kple dzidzɔ. Amen. Mina míaxɔe ɖe dzi kple ha alɔfa ve kple adrelia, kpukpui gbãtɔ kple evelia.
Mehia gbɔgbɔmenuwo be maɖe gbeƒã nya la le Yesu ŋuti na dukɔwo. Woɖe tso nyanyui ŋlɔla Mateo ƒe agbalẽ me. Nyanyui la abe ale si Mateo ŋlɔe ene, ta 8 tso kpukpui 8 va se ɖe 20 dzi. Tso kpukpui 8 se ɖe 20 dzi le gɔmeɖeɖe xoxoa me, eye esi Yesu va Kaisarea Filipi nutoawo me la,
ebia eƒe nusrɔ̃lawo bena ame ka amewo gblɔna bena amegbetɔvi la nye mahã, eye woawo gblɔ bena ɖewo bena Yohanes mawutsidetanamelae, ke bubuwo bena Eliyae, eye ame aɖewo hã gblɔ bena Yeremia alo nyagblɔɖilawo dometɔ ɖekae. Egblɔ na wo bena ke miawo la, ame kae miegblɔna bena menye mahã? Eye Simon Petro xɔ edzi gblɔ bena woe nye Kristo, Mawu gbagbe la ƒe vi. Ke Yesu ɖo eŋu gblɔ nɛ bena woayra wò Simon Bar Yona, elabena ŋutilã kple ʋu meɖe esia fia o, negbe Fofonye si le dziƒowo la ko. Eye nye hã mele egblɔm na wò bena woe nye Petro, eye nenem kpe gbadza sia dzi matu ye ha la ɖo, eye tieƒe ƒe agbo hã mele edzi ɖu ge o. Matsɔ dziƒofiaɖuƒe ƒe safuiawo ana wò, eye nu si ke nàbla le anyigba dzi la anɔ babla le dziƒowo, eye nu si ke nàtu le anyigba dzi la anɔ tutu le dziƒowo. Tete wòde se na nusrɔ̃lawo gblɔ bena woagagblɔe na ame aɖeke bena yee nye Kristo la o. Amen. Lɔlɔtɔwo le Kristo me, abe ale yi wogblɔe ene va yia, egbe ƒe mawunyawo ƒe nyatie nye be vɔ̃ Aƒetɔ la, subɔe hena hame la ƒe titi ɖe edzi. Kema nyatia le nu eve biam tso mía si. Enu gbãtɔ eyae nye Aƒetɔ la vɔvɔ̃ alo Mawu vɔvɔ̃. Enu evelia eyae nye Aƒetɔ la subɔsubɔ, eye enu eve siwo ke biam nyatia le tso mía si egbea, woƒe taɖodzinu eyae nye hame la ƒe titi ɖe edzi. Le kɔsiɖa yiwo va yi dzia, mawunya gbãtɔwo woƒo nu na mi ku ɖe Yosef kple nɔviawo ƒe ŋutinya ŋuti. Ale ye Yosef nɔviawo tsɔe dzra, wòva yi ɖe game le Egipte, ye wòva zu amegã. To ema me fofoa Yakob kple ƒomea katã wova zu amedzro le Egiptea. Miese nu sugbɔ ku ɖe eŋuti. Azɔ eva va eme be Yosef ku, eye Israelvi yiwo nye eŋɔlimetɔwo hã woku. Emegbe wobe efia yeye aɖe va xɔ dziɖuɖua. Efia ya wobe mese naneke ku ɖe Yosef ŋuti o. Ale be eyi Farao ya de dzesi be Israelviwo
le dzidzim ɖe dzi le agbɔsɔm ɖe edzi la, ekpɔe be enye xaxa. Eya ta wòle be wòaɖo nanewo anyi siwo ke awɔe be Mawu ƒe dukɔa nayi ɖe to be Israelviwo magadzi ɖe edzi o. Kema míawo egbe abe kristotɔwo enea, le míaƒe dukɔwo me, nenye be ɣeyiɣi ɖo be woatia edu kplɔlawoa, woatia dziɖuɖumenɔlawoa, ele be míado gbe ɖa be ame yiwo ke woatia la, Mawu vɔvɔ̃ ƒe gbɔgbɔ la nenɔ wo me. Ne menye nenema oa, nyametsotsowo woagblẽ nu le mía ŋuti. Ale egbã Farao ya, ede se be woafia fu Israelviwo, woaziwo ɖe anyi to dɔ sesẽwo wɔwɔ me. Eyi wole wɔm alea hã, ɖeko dukɔa gale dzidzim ɖe edzi, ale be woɖe ese evelia toe be bɔn ale yi nua le fifia, mi evixela yiwo nye Hebritɔwoa, ne eva me be miade nyɔnu aɖe va dzi vi, ye wònye nyɔnuvi la, mina ne wòati agbe. Vɔ ne nye ŋutsuvie la, miwui. Elabe ŋutsu ye tsɔnɛ na nyɔnu. Kema nenye be wole ŋutsuviwo wum la, efudodo maganɔ anyi o. Kema Israelviwoa, woƒe xexlemea anɔ ɖiɖiɖim tso ŋkeke yi ŋkeke. Lɔlɔtɔwo le aƒetɔ la me. Le fii la, evixelawoa wole vedomesi, dukɔme, dziɖuɖu ƒe sedede kple nu yi ke nye Mawu ƒe lɔlɔnu. Lɔlɔtɔwo, míele dukɔa me. Dukɔme se li, Mawu ƒe lɔlɔnu hã li. Eka ye míawɔ? Mawu nya gblɔ be nyɔnuawo vɔ̃ Mawu, ale be ese yi ke Farao de ma, womewɔ ɖe edzi o. Wogblɔna be exécution avant réclamation. Enyo, gake nenye be esea ele ale gbegbe be wòagblẽ nu le ameƒomea ŋuti la, kema ele be mía abu eŋuti nyuie. Eya ye evixela yawo wowɔ, womeɖo to Farao o, ke boŋ woɖo to Mawu. Eye Farao kpɔ be nu yi gbe meyelea, ye koe le eme va ma, azɔ egaɖe décret bubu dogo be le Égypte katã, ne wogbe nya dzivi, wònye ŋutsuvi koa, wonetsɔe ƒu gbe ɖe etɔ me. Nɔnɔme yawo mee wodzi Mose, ame yi ke gbɔna Israel dukɔa ɖegea le. Wobe enɔa ɣlẽ ɣleti etɔ̃. Medzi be yakɔe ƒu gbe ɖe tɔ me o. Evi dzetsitsi to ɣleti etɔ̃a dzia, wola gate ɣlẽa. Ke ele be woadzi ŋɖoɖo bubu. Yenye ekem. Nu yi gbe me Farao nɔa la, ye koe va eme. Ale be evia na va fɔ Mose, eye Mose ƒe nɔ nana no ɖevia
ɣeyiɣi aɖe wòanɔ fe tum nɛ eyi wotso no na Mose zɔn la exɔ ɖevia da ɖe Farao ƒe fiasa me fi ma ye wohe Mosea le ale be Mose srɔ̃ nuku ɖe Egipte ƒe nunyawo ŋuti. Nu ka ye míate ŋu aɖe abe nusɔsrɔ̃ gbãtɔ ene? Eyae nye be ɖe amegbetɔwo ƒe teteɖeanyia mate ŋu agble Mawu ƒe tameɖoɖo me gbeɖe o. Ne nu yi ke Mawu ɖo ɖe ŋuti o, amegbetɔwo woanɔ ewɔm asusu be yewole Mawu ƒe tameɖoɖo dome gblẽm ao, boŋua woƒe ŋutasesẽwo awɔe be Mawu ƒe tameɖoɖoa adze edzi le woagbe me. Lɔlɔtɔwo le míaƒe tɔ Yesu Kristo me. Mía agate ŋu aɖe nusɔsrɔ̃ bubu le mawunya ƒe akpa ya agblɔ be Mawu vɔvɔa ewɔnɛ be woate ŋu atsi tsitre ɖe enu manyomanyo ŋuti. Ale ele na mí kristotɔwo be míasrɔ̃ ale yi ke míagblɔ be nenye be ehiã be woagblɔ be nenema ke wòle be míasrɔ̃ ale si ke míagblɔ be o nenye be ehiã be woagblɔ be o. Nu bubu ye nye be abe kristotɔwo enea ele be míafia mía viwo Mawu vɔvɔ. Mawu vɔvɔ na ƒo ke ɖe to le mía viwo me. Labe woawoe nye dukɔa kple hamea ƒe etsɔ si ne gbɔna. Kplɔlawo le wo dome. Ele be míafia wo Mawu vɔvɔ. Lɔlɔtɔwo le Kristo me. Nenema ke egbe hã míaƒe Kristo hamewoa wohiã be ame yiwo ke vɔ̃a Mawua woanɔ hamea me alé hamea ɖe asi. Labe Kristo hame aɖeke mate ŋu ayi ŋgɔ o nenye be Mawuvɔ̃lawo mele eme o. Ame yiwo ke aɖo to Mawu wu esi wòle be woaɖo to amegbetɔwo ƒe nuɖoanyiwo. Kema nenye be Mawu vɔvɔ le kristotɔwo mea, fi yi ke woawo le la, woana be nɔnɔme aɖewoa womanɔ eme vam o. Nɔnɔme siawo ƒe ɖewoe nye zanu nana kple zanu xɔxɔ la corruption. Aʋatso kaka egbea le míaƒe dukɔwo mea aʋatso kaka ezu edɔwɔm amewo le. Nava yi ka aʋatso atsɔ nɔviwo ade asi be nakpɔ nɔƒe aɖe anɔ nakpɔ nu aɖu. Enu madzɔmadzɔ wɔwɔ. Amewo nazu ŋudɔwɔnu la manipulation. Etatɔtrɔ na nu yi ke nye hahoa ƒe nunɔmesi, le détournement. Efuléle mamawo ne Mawu vɔvɔ le mía mea, nu yawo tɔgbea womanɔ anyi o. Ne míayi ŋgɔ le go bubu mea, Mawu vɔvɔ wɔnɛ be woatsɔ ameɖokui ƒe agbe aɖo anyi hena Mawu. Eya ye kplɔ mi ɖo ta ɖe Mawunya evelia me. Le Mawunya evelia mea, Apostolo Paulo le nu xlɔm kristotɔ siwo le Roma hamea me be woatsɔ woƒe ŋutilãwo awɔ vɔsa gbagbe
si ŋutsi kɔ na Mawu esi la nye woƒe subɔsubɔ gbɔgbɔmetɔ. Ne míeyi ɖe nubabla xoxoa me le Mose ƒe sea nua, ne wole elã ɖe tsɔ ge asa vɔea, ele be woawu lã, woafli lã, atsɔ ɖo vɔsa mlekpui dzi. Le nubabla xoxoa me xoxo la, Mawu gblɔ be vɔsa mawo tɔgbi medzia ye ŋu o, ke boŋ be yeƒe dukɔa na ɖo to ye ne wòawɔ yeƒe lɔlɔnu. Ale woƒe nuwɔnawoa na nye dzimeke ƒe nuwɔna, menye gota nuwɔna o. Ale aƒetɔa le mɔ kpɔm be ɖe ame siwo míenye va ƒoƒu ɖe yeƒe hame la mea, míatsɔ mía ɖokuiwo awɔ vɔsa lã. Esia gɔmee nye be kristotɔ yiwo ke míenyea, ele be míaɖe mɔ be gbɔgbɔ kɔkɔea nawɔ míaƒe gɔmesese kple nunya woazu yeye. Eye míawo míaƒe agbenɔnɔ kple zɔzɔme la manɔ abe ale yi ke xexemea le eɖom ene o. Egbea xexea me le gbɔgblɔm na mí be ŋutsu kple ŋutsu alo nyɔnu kple nyɔnu woneɖe wo nɔewo. Ao, mí kristotɔwo ya, mí meɖo la wɔe nenema o. Megblɔ be míanɔ gbe dom ɖa be ne wole amewo tia ge be woanye dukɔa nunɔlawoa, mawuvɔ̃lawo nenɔ wo dome. Míatɔwo mienya, ne gbe yi gbee míaƒe Assemblée nationale voté loi be mariage pour tous le Togo quoi. Kristo hamea hã egbe o, elɔ o la, labe dukɔa mee míele. Ke ma le be míanɔ gbe dom ɖa be ema ya ne gava eme le mía de le Afrika le afia o. Ame yiwo ke le wɔm le nu gɔmea, míele gbeƒã ɖem na wo be nu vɔ̃e wònye, wonetrɔ tso mɔ vɔ̃ dzi. Mele be míaɖe asi le mía ɖokuiwo ŋuti be xexea me nalɔ mí ɖe nu o. Kristo be miele xexea me, gake la mi menye xexea me tɔ o. Ale lɔlɔtɔwo le aƒetɔ la me. Aƒetɔ la vɔvɔ ekplɔ mí ɖo ta ɖe mía ɖokuiwo tsɔtsɔ ɖo anyi hena esubɔsubɔ eye hena hame yi ke me míelea eƒe tsitsiɖedzi kpakple vuvlu. Nenye be mawuvɔvɔ le mía me, míeɖe asi le mía ɖokuiwo ŋuti hena aƒetɔ la subɔsubɔa, kema nu yiwo ke nye gbɔgbɔme nunanawo wòtsɔ de mía me to gbɔgbɔ kɔkɔe ƒe ŋusẽ me la, ele be míawɔ wo ŋu dɔ hena hame la ƒe titi ɖe edzi. Ale apostolo Paulo tsɔ Kristo hame la le sɔsɔm kple ŋutilã, le corps humain. Hamea nye ŋutilã, eye mí ame siwo ke ƒoƒu ɖe hamea mea, míenye ŋutinu vovovowo le ŋutilã la ŋuti. Ŋkuƒe dɔ eya nye be wòakpɔ nume nenema ya, eto kpɔna nua, eto ƒe dɔe nye be wòase nu, afɔ ana be míazɔ. Nenemae Mawu tsɔ gbɔgbɔme nunana vovovowo na ame sia ame le ye ŋutɔ ƒe dzidzinu, ye wòle be mía atsɔ wo aƒoƒu hena hame la ƒe tutu. Lɔlɔtɔwo le míaƒe tɔ Yesu Kristo me.
fi ke mieɖo egbea etɔxɛ le míaƒe Togo Presbyteria nyanyue hame la mea ele be mía adɔli susu míaƒe susuwo nazu yeye. Mi maganye ame yiwo ke abɔbɔ nɔ anyi atsɔ asi ɖo tonu abe one wɔe ne míakpɔ o. Ça c'est des spectateurs. Boŋ ele be míado le ema me ne míazu subɔlawo na hamea. Kema ɖe ne míese me be hamea Kristo ƒe hame ye wònyea, kema míawo ɖekoe Kristo yɔ mí be míazu hadɔwɔlawo na ye hena hamea ƒe tutu. Ale ame yi ke tsɔ eɖokui tsɔ wɔ enukpɔla spectateura, eya ɖe ebiana eɖokui sena be nu ka wɔm hamea le nam. Gake ame yi ke tsɔ eɖokui tsɔ wɔ subɔla na hamea la, eya ebiana se be nu kae le be mawɔ he na hame la ƒe titi ɖe edzi. Míese ne le amewo nu, nu ka wɔ be hamea le na me? Awo ɖe, mi mekpɔ va ha ɖeke o. Menye nu ka wɔm hamea le, nu ka wɔm ele he na wò hame la ƒe titi ɖe dzi, hadziha yi me ne lea ƒe titi ɖe dzi. Kema míenye subɔlawo. Ame yi ke tsɔ asi ɖo tonu le nu kpɔma, ele gbesɔsɔ be wòanɔ nya hem, critique. Evɔ ame yi ke tsɔ ɖokui wɔ subɔla la, eya ale yi ke wòawɔ be wòatu hamea, eya enye eƒe dzidzi. Ame yi ke nye nukpɔla, eya enɔna te be wo neva wɔ na ye. Gake subɔla la, ebua ta me be nu ka míawɔ, nu ka míawɔ, nu ka míawɔ. Ame yi ke tsɔ asi ɖo tonua, eya edzina afi yi ke xaxawo le problème. Gake ame yi ke nye subɔla na hamea, edzina ŋuɖoɖo na kuxiwo. Lɔlɔtɔwo, kesinɔnuwo le mía si le hamea me. Eye mi hameviwoa, míawoe nye hamea ƒe kesinɔnu gbãtɔwo. Nunana kae kpɔtɔ ye Mawu mekpɔ tsɔ na mi o, abe Togo Presbyteria nyanyui hame ene o. Amewoe meli oa, nutetewoe meli oa. Ele be míalɔ̃ be míatsɔ mía ɖokuiwo aɖo anyi eye míakpli asi ɖe hamea ŋuti eye míatsui ɖe edzi le Aƒetɔ la vɔvɔ kple esubɔ me. Ale enye yɔyɔ na ame sia ame be wòawɔ eƒe wɔƒe, wòawɔ eƒe ŋutete, wòawɔ eƒe dɔdeasi, ale be míaƒe hamea wòakpɔ ŋgɔgbedede. Mawu nado ŋusẽ mi alea le esia wɔwɔ me. Amen.
musical to ŋɔtse anɔ mia kplɔm. Miana Kwasiranu kple ɖevi sɔlime ƒe nu le toto ɖeka me. Aha. Kwasiranu la
Eiji, ablajo, amadan, plantain, aloko. Eiji, 1000 francs, 1500, 2000, et je veux, 3000, Kotokouton, des cas. 3000, elle veut. 3000. 4000. Ah, 4000. 4000 de cas. 4500 de cas. 5000. 5000 de cas. 5000. Ah, elle veut. 5000. Ah, mais ton. Mire quoi, mais quoi, si dit, non, je vais. Ame yoga mene kwa siji. Fie. Ok. Tigbe, citronnelle. Eji, kotokurega. Eji la, bafana kotokurega la. Même 1000 francs lo, bafana kotokulo. Amene gbe yoga koma kwene. 500 de cas. 500 Eve, 500 est ton. Miado gbera. Yehowa Mawu ye gale akpe dam na wo be ne demo eye mie do ɖe ŋkuwòme kple míaƒe nunana siawo mie ɖe kuku be nakɔ eŋuti be ne wòanye dɔwɔnu le wò hame la me to viwò Yesu Kristo ƒe ŋkɔ me. Amen. Hafi mia ado ta gbe ɖa, míanɔwo Biblia ha bɔbɔ eye wotrɔ tso gbedzinusrɔ̃ƒea. Iyawo wɔe be wole mɔ keke na woƒe nusrɔ̃ƒe tso leti enyilia ya ƒe ŋkeke 18 va se ɖe leti 10 ƒe ŋkeke 17 leti 2. Nusrɔ̃ƒe menye ŋdi sɔleme kple kuɖa sɔleme kple kɔsiɖagbe sɔleme o, kema wole emɔ keke. Mieva Isra jeune femme kpɔ le kɔsiɖa me. Ame amade va hadziƒea, wobe ŋkɔwo le fi voa egbea mi ma yɔ wobe ŋkɔ o. Kɔsiɖa mea miatrɔ va, miakpɔ bena ame kawoe ava hã. Akpe miegblɔ be mia viwo wole ŋkeke nyuie ɖum. Dzila aɖe ebia be eye groupe musical wole hadzidzi wɔna yi ke nye gbɔgbɔme hadzidzi wɔ ge ɣetrɔ mea, yeƒe nunana na mia viawoe nye be eƒle tikea yi ke nye akpe ɖeka tɔa eye wole sasa ge na miawoa le sɔleme 500. Eƒle 25 be yeatsɔ na dzila yiwo ke woanye dzila gbãtɔ yiwo ke akplɔ wo viwo vɛ le ɣetrɔ kpadzi be woava kpɔ ha didia teƒe. Kema mie le akpe dam na dzila be eƒe dɔmenyo ta. Kema woakpɔ Adzagudu Junior dzila gbãtɔ yiwo ke la kplɔ wo viwo va ekpoa dzi be woava kpɔ gbɔgbɔme hadzidzi wɔnawo teƒea, miaɖo xɔa me eye woatsɔ tikeawo na mi. Akpe loo. Enyo, mia awu enu kple ta gbedodoɖa ha 479, mia dzi eƒe kpukpui gbãtɔ 3 kple 4, ha
bla adre vɔ asiekelia kpukpui gbãtɔ etɔ̃lia kple enelia Yesu xɔ nye agbe la tɔwoe azɔ kple ɖe asi nye ƒewo kple ŋkekewo gaƒoƒowo hã tɔwoe.
míatsɔ míaƒe ŋutilãwo awɔ vɔsasa gbagbe si ŋuti kɔna Mawu. Míasubɔe le nyateƒe kple kpɔkpɔme menye le gota wɔwɔwo me o. Míade dzesi ame ƒe nunana siwo ke Aƒetɔ la tsɔ de nyame eye míanɔ be míatsɔ aɖo anyi hena ame la ƒe tsitsi ɖe dzi. Yehowa Mawu ŋusẽɖaɖatɔ, ewo si nye ame ƒomea ƒe ŋutinya ƒe gɔmedzedze kple nuwu. Ewo si ke le dukɔ ɖe sia ɖe ƒe ŋutinya ŋlɔm tso ŋkeke yi ŋkeke. Míelakpe Gamau le ale si negaɖewo ganenye ɖe go fiam to wo nyameɖeɖea la ta. Amegbetɔwo woate ŋu aɖo tamevɔ ɖe wò dukɔ ŋuti gake woaɖe wie va nɛ. Egbe míawoe nye wò dukɔ tiatia le xexea me. Míawo hã míaƒe xɔse nye ya be afi sia afi si ke woaɖo vɔ ɖe mía ŋuti lea abe dzɔgbevie na mí. Míawo hã míaƒe xɔxɔe nye ya be nahe mí atso tɔ me eye natsɔ mí awɔ nudɔ nyuitɔe. Evɔa ele be míavɔ, ele be míaɖo to, ele be míabu wo eye le nu sia nu mea míabia se be ekae nye wò Mawu ƒe lɔlɔ̃nu mahã. Abe ale yi xexela yawo wɔe nea, abe míawo hã le míaƒe gbe sia gbe ƒe nɔnɔme, le míaƒe dɔwo me, ƒe yiwo míexɔ le dukɔa mea, nyamedzodzoawoa míawɔ wo be woayɔ Mawu ƒe lɔlɔ̃nu. Aƒetɔ, ebe ɣeyiɣi ɖo be ame yiwo ke le subɔ wo ma woasubɔ wo le nyateƒe kple kpɔkpɔme. Wɔ míawo hã be mía anye ame yiwo ke anɔ subɔ wo ŋu le nyateƒe kple kpɔkpɔme. Wɔ míaƒe susuɖeɖewo yeye. Bientôt mia si be miatsɔ ŋutete yiwo ke le nania aɖo anyi
Mawu ne le kpe ŋu be nava yi ɖe azɔlia dzi kpli. Subɔla siwo ke yɔ ne gale hele kpɔkplɔdoa dzi yia tsɔ wò Mawu de wo me. Kpɔkpɔkpɔe na nye wo kplɔla le nyametsotsowo wɔwɔ me hena ame la ƒe ƒuƒlu ɖe edzi. Ye la kpe dam na wo le mía viwo, ɖevi sɔlexeviwo kple woƒe kplɔlawo ta. Eɖe mɔ be ne gbea yeada akpe na wo le ƒe ɖeka ƒe mɔ yi ke le zɔ kpli Sokwe yi ƒe mɔ keke me va ɖo ɣeyiɣi ame la ta. Yetsɔ ɖevi yawo le asiwo me dem. Tsɔ etoɖoɖo ewo Mawu ade wo me. Eye mí dzilawoa míafia wo Mawu vɔvɔ. Ye le akpe dam be ne kplɔ wo dɔlawo wotso ŋɔtse wova ɖo mía dome tso nyitsɔfi ɖagbe. Eye le woƒe edɔ yiwo ke wode tomea wɔwɔ mea egbe mie le sɔlime nu wum. Míegatsɔ ɣeyiɣi yiwo ke woawɔ le mía dome hafi adzoa le asiwo me dem nabe yawo katã nanye yayra. Míeɖoe be egbe ŋdɔ ya míagava ƒoƒu ɖe ŋkuwòme le afii adzi ha akafu o. Ɖe mɔ be ne ɣeyiɣia ɖoa míate ŋu awɔe nenema. Míetsɔ kɔasiɖa yeyea eme toto le asiwo me dem. Mawu na be míakpɔ nu aɖu, míakpɔ avɔ ata, akpɔ awu ado, míanɔ lãmesẽ me. Enu nyo na me ne ƒo go mí le míaƒe yiyi kple gbɔgbɔ me. Nɔ mía gbɔ nawɔ nu sia nu na mí nyuie to míaƒe tɔ kple Ɖela Yesu Kristo ƒe ŋkɔ kɔkɔe la me. Amen. Le tsitrenu. Mía ale míaƒe nyawo aƒoƒu ɖe gbe vavã yi Kristo fia mí me aha gblɔ be mía Fofo si le dziƒo wo ŋkɔ ŋuti nakɔ. Wo fiaɖuɖu nava woawɔ lɔlɔ̃nu le anyigba dzi si be ale si wɔna le dziƒo ene. Na míaƒe nuɖuɖu sia su mía nu egbe la mí sɔ míaƒe nu vɔwo ke mí si be ale si míawo hã míetsɔe ke na ame siwo da vo ɖe mía ŋuti la ene. Eye megakplɔ mí tetekpɔ me ke ɖe mí tso vɔ̃ɖitɔ la si me elabena tɔwoe nye fiaɖuɖu kple ŋusẽ kple ŋutikɔkɔe yi ɖe mavɔmavɔ me. Le hamekplɔha kple eƒe dɔle ɖe asi ha kple mí subɔla siwo le mía gbɔa ƒe ŋkɔme. Míele groupe musical Cantique des Cantiques ƒe ƒe atɔ̃lia zãɖuɖu wɔnawo nu ʋum le Mawu Fofo la, Vi la kpakple Gbɔgbɔ Kɔkɔe la ƒe ŋkɔme. Amen. Azɔ mise nuxlɔmenya eye miaxɔ yayra tso Mawu gbɔ. Vɔ Aƒetɔ la subɔe hena hame la ƒe tsitsi ɖe edzi. Yehova ayra mi eye wòakpɔ mia dzi. Yehova akɔ ŋkume ɖe mi eye wòave mia nu. Yehova atrɔ eƒe mo ɖe mia dome ame sia ame gbɔ eye wòana ŋutifafa mi. Amen. Nuwuha 647 ƒe kpukpui etɔ̃awo. Yehowa na wo yayra mi kple ŋutifafa dzidzɔ.